Bafethu kahle kahle ama-Blue Nation ayachitha yini bafethu, kahle kahle ama-Blue Nation ayachitha yini, mina ayangisolisa bafethu njengoba siyibonile insizwa laphana-ke ye-Blue Nation ibanjwe ijola bafethu 9-9, ibanjwe ijola insizwa 9-9. Ngiyasola ngathi ma-Blue Nation hayi khona ngathi ama-cheater lawo cishe kukhona okukhulu kusaza bafethu. Kungachithi isikhathi ngingene odabeni namhlanje bafethu, izinto azihambi kahle laphana phakathi kwakhe kuZim Dolabiyela intombi yesibhono kanye neshinga lakaMchunu bafethu, intombi yaqhathwa uwelile bafethu. Konke lokho kulandela ukuthi-ke yena kuZim Dola bafethu athathe-ke uwelile amuse enkantolo bafethu-ke emangalela ngokuthi komhlambalazi laphana ezinkundleni zokuxhumana ku-Facebook, lapho khona uwelile Mchunu abhala-ke amagama angehli kahle bafethu kuZim Dolabiyela njengoba ayembiza ngesifebe bafethu, ebuza ukuthi yini yani yona le uZim Dolabiyela lento ehamba iqoma nje bafethu. Kuningi akakubhala okungamagama ahlambalazayo okungehlanga-ke kahle kuyena laphana-ke uZim Dola njengoba-ke amvulela icala bafethu. Konke lokhu nje kwenzeka kusalandela lona udaba lwezihlanu ezintathu bafethu, njengoba kuloku kwaba yilo lolo daba bafethu. Ucala lingomhla ka-21 ngo-Agasti, kanti-ke uwelile Mchunu ngalolu daba uzishaya isifuba wathi cha akanalo sidala uvalo bayodiba nenkantolo. Asazi-ke bafethu ukuthi usembeni ngoba uthe kuloko ufuna ukuthi ambophele into ekhona. Asazi bafethu ukuthi kuzokwenzakalani. Isi-Update TV izokunikeza izindaba shisa bhekwe naqinisekisa ukuthi uyasubscribe la ekhaya uphinde upress na ibell naleyo like button, mina ukuthi ungiqopha khona la ngithi